Twongeye kubaha ikaze ku nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Mu nkuru tugiye kwibandaho, tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi bivuga ko ugiye gufungurwa nyuma y'igihe kinini wari umaze ufunze. Nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyari cyashinjije leta y'u Rwanda gutera inkunga umutwe wa Red Tabara uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ku rundi ruhande, reka dukomereze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibweramana intambara ikomeje. FARDC ikaba iri gushinja M23 kurenga ku masezerano y'agahenge, ikaba yateye bweramana. Nizi nkuru ngarutse kugira ngo dusesengurane, natwe ukanda subscribe kuri buto mutuku kore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye ngugezaho. Mbahaye ikaze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Lieutenant James Kabarebe kuwa gatandatu bahuye banaganira ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambasaderi Robert Shingiro. Ibiganiro by'abakuru baza diplomasi b'u Rwanda n'u Burundi byabereye mu birwa bya Zanzibar, ahari kubera umwiherero w'iminsi 3 w'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariyo EAC. Bikaba byemejwe ko mu ngingo ziri kuganirwaho n'uyu muryango harimo ingingo zerekeye ku mibano y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisitiri Nduhungirehe mu butumwa bwe yanditse ku rubuga rwa X yavuze ko yari yo gahunda ngo reka dukemure ibibazo dufitanye mu buryo bwihuse kandi bwemeranyijweho n'impande zombi. Ni ubutumwa yashize ku rubuga rwe rwa X buherekejwe n'ifoto ye na General Kabarebe baganira na Minisitiri Robert Shingiro. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze umwaka urenga utangiye kuzahuka, wongeye kuzamba mu mpera z'umwaka ushize bitewe n'ibibazo bya politike biri hagati y'ibihugu byombi. Aho byatangiye mu Kuboza umwaka wa 2023 u Burundi bushinja u Rwanda kuba rushyigikiye umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwarwo. Nyuma y'igitero uyu mutwe wari wagabye ahitwa Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyazamuye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, bituma muri Mutarama uyu mwaka leta y'u Burundi ifata icyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Leta y'u Burundi kandi hashimangiye ko u Rwanda ari umuturanyi mubi. Ibi bintu guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure, ndetse inahakana ko hari umutwe n'uwari we wose urwanya ubutegetsi bw'igihugu icyo ari cyo cyose wakwigera rutera inkunga. Nyuma yo gufunga imipaka, Burundi nibwabonye ko bihagije, ahubwo bwanahise buhuza imbaraga na RDC mu kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndetse no muri Mutarama uyu mwaka Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari Kinshasa yatangaje ko yiteguye gutanga umusanzu wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amagambo ya Ndayishimiye washinjije mugenzi we Paul Kagame kuba umubeshyi no kuboha urubyiruko rw'u Rwanda yashimangiraga ibisa nk'ibyo Felix Antoine Tshisekedi wa RDC yari amaze iminsi ashinjije leta y'u Rwanda. Ni mu gihe amezi amaze kuba 6 imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifunzwe, Minisitiri Robert Shingiro aheruka kubwira itangazamakuru ko Burundi butazigera bufungura imipaka na rimwe mu gihe u Rwanda rutarabashikiriza abo bashinja kuba mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza waburijwemo muri 2015. Ku rundi ruhande, imirwano irakomeje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo uyu munsi muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 6 Nyakanga 2024 haramukiye imirwano yahanganishije ingabo za leta ya FARDC mu gace ka Bweramana uherereye muri teritwari ya Masisi. Bikaba bivugwa ko iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare ikaba yamaze amasaha 5. Ngo nyuma y'iyi mirwano hakaba habaye ibikorwa by'ihohoterwa ku baturage ndetse n'ubusahuzi bwinshi nk'uko byemezwa n'umwe mu mbirimbanyi z'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu kiganiro yamaze kugirana n'itangazamakuru. Uyu mugabo yashinjije umutwe wa M23 kugaba igitero kuri FARDC, ndetse ngo uyu mutwe ukaba warenze ku masezerano y'agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ku ruhande rwa M23 umuvugizi wungirije mu bya politike bwana Oscar Barinda avuga ko ingabo za leta arizo zashotoye uburinzi bwa M23 bwari muri ako gace, uyu mutwe ugahita ufata icyemezo cyo kwirwanaho. Ku rundi ruhande kandi injiye mu nkuru zikomeye kandi zigezwe mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka duhere mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Kenya William Ruto yashyiriyeho abakozi ba leta amabwiriza aremereye. Ku rundi ruhande mu gihugu cy'Ubwongereza, Minisitiri w'Intebe mushya yaburijemo gahunda yo kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Ngwino bane natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Ukande subscribe ni kuri buto mutuku no kunzogera tubane makuru atandukanye mbagezaho. Nguhaye ikaze.
Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 5 nibwo perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko ingendo zitari ngombwa ku bakozi ba leta zikurwaho, ndetse anavuga ko hari n'ibigo bya leta bigiye gufunga. Nk'uko yabitangaje, yavuze ko mu rwego rwo kugabanya amafaranga yakoreshwaga mu nzego zimwe na zimwe akurwaho. Avuga kandi ko hari ibigo bya leta 47 bigiye guseswa, abakozi babyo bagashirwa mu zindi ministeri. Yasobanuye ko ibyo bigiye gukorwa mu buryo bwo kugira ngo bagabanye ingengo y'imari leta ikoresha mu bigo byayo. Ni nyuma y'uko itegeko rigenga imari risheshwe kuko ryamaganwe n'abaturage. Perezida William Ruto yavuze ko n'abajyanama b'ibigo na za ministeri nabo bagomba kugabanywa ku kigero cya 50%, kandi ashimangira ko inzego zirimo iza madamu wa perezida wa repubulika, iza madamu wa vice perezida ndetse n'iza madamu wa minisitiri w'intebe nazo zikuweho. Bindi yatangaje harimo ko abakozi ba leta bose bagejeje imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ni ukuvuga imyaka 60, bahita basabwa kujya mu kiruhuko nta gahunda yo gukomeza akazi ihari. Ibi Perezida William Ruto abigarutseho mu gihe urubyiruko n'abakuru bo muri Kenya bakomeje kwigaragambya bamwamagana basaba ko yegura. Ku rundi ruhande, gahunda y'Ubwongereza yaburijwemo yo kohereza abimukira mu Rwanda ni umwanzuro wafashwe na minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza, aho yabitangaje ku munsi w'ejo hashize akimara gufata iyo ngingo. Igitangazamakuru cya The Telegraph dukesha iyi nkuru cyatangaje ko cyahawe amakuru n'abantu b'imbere mu shyaka rya Labour Party, avuga ko ibyo kohereza abimukira mu Rwanda byahagaritswe. Kuva na mbere ishyaka ryari ryaravuze ko mu gihe ryaramuka ritsinze amatora y'abagize inteko nshingamategeko yabaye ku itariki 4, icyo rizihutira cya mbere gukora ni ukudobya gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda, rikavuga ko ibyo kubohereza bidakurikije amategeko. Iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda bwa mbere yifujwe ubwo Boris Johnson yari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ikomeza ku buyobozi bwa Liz Truss na Rishi Sunak bivugwa ko yeguye. Iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yari imaze imyaka ibarirwa kuri 2, yagiye idindizwa n'inkiko zagiye zitambika guverinoma y'Ubwongereza. Ingingo ijyanye nayo by'umwihariko iri mu zagiye zibandwaho ubwo abahatanye mu matora y'Ubwongereza barimo biyamamaza. Umwe mu bantu b'imbere mu ishyaka ry'abakozi yabwiye kira gitangazamakuru ko uwo mushinga wamaze gupfa. Byari byiteze ko Ubwongereza bugomba gushyira iherezo kuri iyi gahunda biciye mu masezerano bwari bwarasinyanye n'u Rwanda. Cyane atangaje kandi ko mu gihe cyo gusesa amasezerano byitezwe ko Ubwongereza buzazana ingingo ivuga ko nta yandi mafaranga buzongera guha u Rwanda uhereye umunsi aya masezerano azaseswaho. Bikaba bivugwa ko kuva amasezerano yasinwa n'u Rwanda rwari rumaze guhabwa miliyoni 270 z'amapawundi. Igihe basesa amasezerano bisobanuye ko Ubwongereza bwahita burokora miliyoni 100 bwagombaga kwishyura mu mwaka utaha wa 2025 ndetse n'umwaka wa 2026. Kugeza ubu ku ruhande rw'u Rwanda ntacyo leta y'u Rwanda iratangaza ku bijyanye n'iseswa ryari amasezerano, gusa kuri uyu wa gatandatu byitezwe ko guverinoma y'u Rwanda isohora itangazo riza kuba riha ikaze guverinoma nshya y'Ubwongereza ivugwaho kudobya aya masezerano. Ku rundi ruhande kandi Kinshasa hateguriwe indi nama yo kwivugana umutwe M23. Perezida wa RDC yatanze itegeko ryo kwivugana M23 mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zari zimaze gutangaza ko Kinshasa n'uruhande bahanganye bemeye gutanga agahenge k'ibyumweru 2 mu rwego rwo gufasha abakora ibikorwa by'ubutabazi kwita ku bagizweho ingaruka n'intambara. Ni mu gihe ku ruhande rw'umutwe M23 bamaze gutangaza ibibabaje kandi bagaragaza n'icyo bakora mu gutabara abanyekongo muri iki gihe cy'agahenge k'ibyumweru 2. Bana natwe twinjirane muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, ukande subscribe n'ukora buto mutukukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye mbagezaho ngo ikaze. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu yayoboye inama yibanze ku bibazo byihutirwa byerekeye ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa RDC. Ni inama yabereye mu ngoro ya Tshisekedi. Iyi nama yitabiriwe n'abarimo minisitiri w'intebe wa RDC, uw'umutekano w'imbere mu gihugu, uw'ingabo, uw'ububanyi n'amahanga ndetse n'uw'itangazamakuru n'itumanaho. Iyi nama yabaye nyuma y'indi kitaraganya yabaye mu cyumweru gishize. Tshisekedi yahuriyemo n'abasirikare bakuru mu ngabo ze nyuma y'uko umutwe wa M23 uhanganye mu ntambara na FARDC wari umaze kwigarurira umujyi wa Kanyabayonga. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya, yatangaje ko Tshisekedi hangayikishijwe n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ifatwa rya Kanyabayonga, ibyatumye ashiraho task force ishinzwe umutekano igomba kumukurikiranira uko ibintu byifashe muri ako gace.
yavuze ko iri tsinda Gisekedi yashizeho rizajya riterana buri cyumweru mu rwego rwo gusuzuma uko ibintu byifashe no kugaragaza ba nyirabayazana mu guteza umutekano muke. Biravugwa ko Gisekedi yahise ategeka ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo gutangiza ibikorwa bikwiye mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Ibikomejwe kutavugwaho rumwe n'ukuntu perezida wa RDC yatanze iryo tegeko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gutangaza ko Kinshasa n'uruhande bahanganye bemeye gutanga agahenge k'ibyumweru 2 mu rwego rwo gufasha abakora ibikorwa by'ubutabazi kwita ku bagizweho ingaruka n'intambara. Muyayi cyakora yavuze ko RDC yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kwisubiza buri gace ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mu maboko y'intare za Sarambwe bufatanyije n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe umutwe wa M23 watangaje ibiwabaje kandi ukagaragaza n'icyo ushobora gukora mu gutabara abanyekongo. Ni bikubiye mu butumwa bwatanzwe n'ubuyobozi bwa M23 bubinyujije ku muvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko bababajwe n'ubwicanyi buri gukorerwa abanyekongo kandi bukozwe n'imitwe yitwaje intwaro ikorana n'igisirikare cya Leta ya Kinshasa. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka bugaragaza ko FDLR na ADF biri gukorana bya hafi na FARDC udasize na Zarindo. Ibyo bikaba biteye impungenge kuko ubufatanye buri hagati y'iyi mitwe bukomeje gutuma habaho urugomo rurenze bikaviramo kwica abaturage b'inzirakarengane. Lawrence Kanyuka yagize ati twamaganye twivuye inyuma ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa hashingiye ku irondabwoko bikorerwa abasivile bo muri Rubero, Butembo ndetse no mu bice bihakikije. Yavuze kandi ko ibikorwa nk'ibi by'ubugome ndengakamere bidashobora kwihanganirwa na busa. Uyu mutwe kandi ukaba ukunze kugaruka kuri ibi, aho ukunze gutangaza udashobora kuzajya urebera ahakorerwa ibikorwa nk'ibi bihonyora uburenganzira bwa muntu. Uyu muvugizi wa M23 kandi yibukije ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere ko uyu mutwe udahwema kugaragaza ibikorwa nk'ibi ndetse ugasaba ko hagira igikorwa. Yashimangiye ko ubu bufatanye bugamije gukora ibikorwa bishingiye ku ivanguramoko ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside no kubiba urwangano mu baturage b'abasivili. Uyu muvugizi wa M23 yavuze kandi ko ibi byose binashigikirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse ko biri no mu migambi yabwo mu byo bari kwifashisha ku rugamba bahanganyemo n'uyu mutwe. Nanone kandi ku rundi ruhande, nyuma y'uko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, Leta ya Kinshasa ikaba yamaze kwemera ko idashobora kwigabotora intare za Sarambwe yitabaje Amerika. Amerika iravuga ko u Rwanda na RDC byemeye guhana agahenge k'ibyumweru 2. Ibi bibaye kandi mu gihe u Rwanda rukomeje gufatirwa ibihano n'ibihugu by'i Burayi babishinja gushigikira inyeshyamba za M23. Ibi bihano bishya bikaba byatumye abanyaburayi bananirwa kumvikana ku bijyanye no kurekura inkunga nshya y'amafaranga igenewe ingabo z'u Rwanda yo gukoresha muri Cabo Delgado, aho ni mu gihugu cya Mozambique.